Mai ke Jong. Jong, cek ke Jong. 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 Ayo mulai nak ayah bapak nak. Jong, cek ke Jong. Mai Jong. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kaki Jong. Iya, Bah. Sama sodan nana. Beda apa mak mole katanya? Anu, Bah. Kok cowok musibah, Bah? Musibah apa nak? Kok bangkrut, Bah? Mak bisa Jong. Kok sadagang bekro tendang kape di gudang, Bah? Tepak ke bekro ngode kape. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nenek bersabar ya. Odi itu nyari ujian. Apa sih pasti yakin sarang Allah. Ji lebih bagus ke kaki. Olah kaki tak bagus tetiring soki. Sejen macau ke Allah. Sehingga tunjan kaki jadi cabut sarang Allah. Maklai kaki semak boleh ke Allah. Iya, Bah. Engkau bakun sabar, Bah. Oh iya Jong. Di mana Jong? Mata noro. Ku tak ji, Bah. Ingkok ya cek. Pas tak ndek saya mau lihat nak. Pas burung ucap ontur, Bah. Waduh. Pas ontur de mana jadi Jong? Tahu, Bah. Ku tak kok kepikiran ke kacong ceria. Kok pas sabar ngoreng saya tak genah. Ada telepon masuk. Apa Jong gimana pun? Iya Jong. Bentar. Udah bentar. Bede Roma. Oh iya, aku lagi langsung.
Tar apa Cok? Tahu tar, lesuh. Mak pun kaki lesu Cok. Cek lebih roman nyaman nggak ada. Besi apa mun sedih tar? Bapak ro bangkrut sedih tar. Mak bisa Cok. Dia menceritakan jadi. Tahu pak jadi tar. Atau geng beku rogi. Ada Roma Sita bang. Ya ada ATM lo tak lancar. Di mana bapaan sedih Cok? Mulai ke rumah naba. Batolip. Iya. Kaki mata nuro. Ya ceko bipa tar. Keng kota anda buruh. Apa kau mana nang pak sering pak miskin sedih. Jak kaki Cok. Para pak ni capuk musibah ri kaki kendek. Tina kaki neneng dina ban kok. Tenang. Dina tak ada orang. Pak banmu beri Malaysia kepi. Oh mereka jadi bagus tar. Kaki memang tangkan cas terbaik tar. Gu. Apa toh? Mar tojo gelu. Gu, berinfo gu. Info apa toh? Pekelarang ya. Benih gu. Sakwirwan jangan bangkrut gu. Sampai roman nih si tabi bang. Tulat. Tina anak nama ta'ala ko guma jago. Jokong kailangan di Bapak Soki. Paga dari yang boleh. Tidak tomat selain kerato. Tina maklay pada rasa. Mak pada tahu rasa na teti orang miskin. Abah. Allah tak boleh dah iya gu. Torot. Mon parloy naga akinaremo bijiku. Kaki tak tahu saben roh. Dari masih kepanan sakwiro. Dong! Sopan libat ada noreng. Selat aglen non. Apa teh? Arape kok. Mari tapur lah. Buka kita. Selalu miskin kiwan megawat. Kau dan langit lapur. Iya gu. Tina setia mon lapapan bangkrut. Mali agak ngecolon roh. Mereka. Masa pas agak mau tar. Kuda iya Cok. Ayah cetak le deng gapi. Mau tar. Dari cara. Di nomor ya. Bedes gampang. Keng risiko neraja. Itu ya tar. Mungkin masalah risiko itu sebagai budi. Apa sih? Yang ngico Cok. Muntah ngico demoli yang kau ben kaki. Jadi kenal aku sengkah. Apa iya tar? Mas kok anakku itu kok ngoreng? Ya munda iya maju pas eksekusi deki. Iya, nyaman dia. Dia mama tertar. Jangan ngeyok ah. Kasih target jam masih dia. Konto.
Isu udah video ek baru. Oh iya, nyaman-nyaman aja. Ayo, bismillah. Tahu sama tuh bismillah yang ya coba. Ini ada selamat tar. Oh iya tar apa yuk. Kaki naneng dina ya, kok sama masuk. Oh iya, tar apa kok nang nabi. Kaki siap siaga dina yo. Marina dina mun aman, kaki audio kode kiu. Mun dina aman, kok maring ngocah. Kok jelu ya? Oke. Kiu. Cukurukuk. Kukru. Pojru. Gak bedoreng. Kaki ceng. Wiko tangku malen. Pas cek ngercet karo. Udah motor tahu aja habis urung ngerasa beda. Ngurusin lagi boy mau lihat tuh. Mau joki lo. Meneng kiu-kiunya. Ya tak ada orang. Astaga, jadi naking. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, lu subuh kan? Aduh. Aduh.
Aduh, ya matang sepeda ya. Masa yang beda ngalak. Duh, pas tak aman boleh betes mende iya. Harus aku bela jigo mende iya. Go, palang go. Palang-palang derem atau. Tang sepeda ilang malam go. Lakon tak kayak kalau pawik kok. STN bodi lemjok kah? Waduh, ya telas paling ngemonda iya. Mau ben STN kan jadi ya. Ku tak jigo. Selalu dan manteman. Gitu ini toh, nanti ada cek yakin. Iya go. Betes mulai tak aman boleh go. Iya toh, lampu ngate. Apa boleh STN banyak anak-anaknya buru ah. Iya go. Tapi retek yang torot toh. Mau torot eros toh sakit bina kana. Terus pada remeh go. Iya go, nyaman go. Cok. Aja banyak besar tar. Ini mulai kita. Mau besar ya. Ari ulen semalam. Kutabi kake karo ko itinake. Nguringi pemati ke TV bi kake saja. Isirin kake aja abdi tar. Syukur nang ada sepeda aja abdi ngan toko. Ini mulai kadek kok. Iya, ada kan gampang bi kake ngalak sepeda ya. Udah putar. Jangan beli boleh kau sengalah. Iya cong. Keng saya nggak biko itinake nada berdiri. Aku langsung tar. Tuli ke beli. Ya colo bakal lah. Itu ini ya, kaki nanu dina. Kok semangat dah? Iya, jalan, kat. Dem kacong jeruk. Kok mager pikir atau kok pas bareng bermatar-tar. Jadi najak lah kau kepikir nak. Sin nam sabar. Iya bah. Ada tang salah kapi bah. Karena tang anak sih terlalu pemanja biko. Ilatin na jong. Ari la bagian kapi di suku bus. Iya bah. Engkau kalau kebeter ke kacong ceria. Toko abareng benak kena si tak gena.
Walang tipe saben dia lagu entaran ko matartar. Matar-tar anan pamatahero ijo. Saben sepi ke polisi gara-gara sabu. Ku tak ji ba. Toko cokiro paharo noro akin nyabu. Walang setia la tandi pesse. Toko korokun pas dinoreng pa tadi sakali. Dia tak salah boleh jadi jo. Manus sere celing di kanjan. Jandeng sepo lambe ruah. Mun apa dengan jual cuko. Ya bau cuko. Apa dengan jual minyak. Ya norok-rok. Oh. Ku tak iya ba. Wala aja isari nya ya. Ya nyaman jo. Sari pola bener ngatela jo. Iya ba. Iti nang kok mangkat ba. Kau tak sah norok ijo. Tak usah ba. Jaga kejerak lah tak sehat. Tinang kok mangkat ke TV. Jadi ini jo nggak semakar selamat ya. Iya ba. Le, Apa nom? tak ngatele cokiru ya le. Giờ nom tak telah buat kelembok sekali. Oh ya tina le. Kelangkong ya. Oh iya nom, iya nom. Apa cok ngambu dina cok? Ayo beraksi situ ya. Lah, manusia yang bahaya, risiko neraja. Oh, oke, risiko. Ngerokok sama masuk itu ya. Iya, ayo ndak iya. Dan mesti ribarin. Gimana langsung balik. Aku tang sepeda. Ya ayo go. Jangan batas setia tak aman ya. Punya sepeda hilang ya di nore. Aba, mun setia beni korokun sepeda sih kalap biar. Makai sanyoy kemeten mun setia. Beri malam pay, tabung orang ilang lema. Dem magacong rose sari ya. Dulu setengah hari aku kok saja le. Wah anak-anak. Belajar tanya anak-anak. Le, tak ngetele coki le. Enggak nom, tak tahu nom. Ya sepeda lah. Iya nyaman itu. Oke, sebuah dingin tinggi orangnya.
Agak tak nyaman kulina kana sedua to. Iya go. Aku kan coki bentar tarwo to. Anak sak wiri ya. Iya go. Kanan sakwi sudah bangkrut go. Agak turun tuh. Sehingga berhubung dengan sebidang kaki lo toh. Iya go. Toro tinaki ni wikong sa tiya. Pula di barin ko tinaki. Ah, bagus sepeda kalah tuh. Balik kena tabok kena! Balik kena tabok kena! Sige Omar, pate! Magak kacong sa tabang oreng ro kana. Sige Omar, pate! Tolong, mati! Aduh, mati! Mai cái chong, chết cái chong. Chong. Ayo mulai na ya bapak na. Chong, chết cái chong. Mai chong. Mai na bareng bapak. Lemak. Beginanan kaki ro pamon. Male deti orang sebenarnya. Jika mereka pamon tubik koba. Saya tak pernah. Leji kaki. Pulang tak pernah pas sekolah. Harus bi kaki jire paksa. Saya nggak ada tiring turun, lembu petegas kanan.